taba ya ka le mango go bebe le tšatšing la lekgono ntimele ke go dumediše ke re Thobela re a lotšha nnete gona e leng gore ra e dira ke go netefatša gore se e leng gore a se bolela o tšweletša maikutlo a gagwe e leng gore a tla fetola bophelo bja motho mongwe a bo kaonafatša ke timela dikgokaganyong tša leago Thobela FM yaka go YouTube Facebook gohle mo e leng gore wena o ka kgona go boledišana le rena gona go a theeletša gore ke bela gore go diragalang o e leng gore ke motshwere le kgono le a ke tse gore ke re šupa ke nomoro ya gage ya madimabe goba šupa ke nomoro ya gage ya mahlatse goba go diragalang ka šupa monna o hweditše dikotsi tša difatanaga ga šupa o bethilwe ke stroke go hwa lehlakore ga šupa monna o bile le bothata bja diphio maga mabedi gare ga tše dingwe tše e leng gore di mo diragaletše gomme o sa eme o sa phela o re modimo ke modimo Rodney Tabane dimela Thobela o tsogile wa ba tlhoga botse wa mbona ke wena ke na le mengwe masome a mabedi o le go feta ke go bone ke kgetho Rodney ke thabela go ba le wena go taba ya ka le mango go baby mo go Thobela FM o go botse batho ba le ngora ba go tsebe gore Rodney Tabane ke mang Rodney Tabane o goletše ko lefaseng la Marapjane but originally re tšwa re le ko lefaseng la Khwadibeng le site ya Bohamaskral wa di agala gore motswadi wa ka batswadi ba ka ba tlhogane and then he ba tlhogana ba ya ba gore ro dula go setting ra la Marapjane ra tloga Marapjane re motswadi a nyalwa gape ke ntate Mashilo and then ka ojis na gile go teng ka 87 ko satla pleke ba re ke Makometsane ka o dula gona and then later a move ra ya ko Falbanka ko re dulang gona bjano Makometsane ba tlose chicken le baka ke ne ke le motho e leng gore ke observant too much and ke hodile le re le file le la Makometsane enga dula mo lona nka sebe motho ke nyako banyena o ke khopela wa tella se kare batswadi re le batswadi ha re tshepe hore ngwana o khono ba ambitious as early as possible re define ngwana ka seemo sa mengwaga ngwana modimo mo tseba from bonyane ditoro tsa ngwana go swana le ne ke theleditše ke motho e ke dia dirisa tšaka bo Dr. Mashudu Sifuralo professor o bile le toro go tlo ba doctor anali a se ira bo grade 9 ene le bja le ke yona so at some stage re le batswadi re nyatša dipolelo tša ngwana e sa lo monyane re ke ngwana so ne ke na le ambition ya go tseba gore ke a kae ka mo bophelong o pjale ke le mo environmenteng e leng gore ha ena le tumelo mo nna le tše ke dinyaka wa netefatša gore re ke tlhotlheletše batswadi gore re tloge no ke ile ka fapana le bašimanyana ba lefelelela o mongwe bona ile a le ka ntlhaba ka mphaka ka re mara ko phuwa bjang gore mothako ile a nyako ntlhaba ka mphaka ka just scare ka se housekeepers ka re mothako la nyekile ntlhaba ka thipa profusion o ba bontšha ka gae ka nna bile ba testimony ka re na ile pleke a ke sa e rata ka botsa ka re ke botsa burua ka re burua kana pleke a ke sa kona le yona wa re sa tloge mo re ya samene kwa e bagile ke sane go botša gore ba tlosha ka gare ka ba agile ba agile mara ke a bona gore environment la o nitsone kana motho ke motho ka environment ya le mo yona he o ka se lokise environment o tlo blame ngwana mara problem ke environment se segolo ke ge ile gore manka wa dirileng a pholositše bophelo ba gago go dula se bonya ka go ba sone ke tswele pele ke be mo space mo e leng gore moya ka kgotsofetse e be re thotha ka moka from a 7 room re go boela mokhukhu la thoma mathomo se segolo ke bophelo Rodney nna ge ke go tseba o bo le motho e leng gore o thuša batho go itšhudulla o le personal trainer o šoma le batho ba e leng gore ba nyaka mebele ya bona e be ka mokgwa ba nyakang mo Polokwane a re botse ka mošomo wa gago wa go ba personal trainer bophelong ba ka a se šwe ke market okay ya re ne kuša mo a ke motho wa marketa
ke a volunteera Oh. because ke ile ka kuša gore ke motho wa moitamang ke nyako dia dio tse ke di ratang a ke nyako dia dio tse e leng gore ke disparate so ke ile ko vision active ka re ne ke gima ko teng so ne ke ba tlišetša batho and then management of vision active are mona wa no tliša batho mo and ha o bereke wa re na re sa o fe mmereko ka gana for tekano a bokgwedi tse pedi bofelong ka re e re ke no tšea nto e bamphang yona and then ya ba re ke bereka ko vision active mara because bophelo ba ka ke bile le ditlaišego tše ntši vision active e ne le space sa ka mo e leng gore ke khumana le thabo so my character ke entertainer re no tshega eventually ya ba ewe ya go realize gore batho ba tletseng ka mo gyming bontši wa bona ba tlisitše ke gore ba na le mathata moyeng ba tlaišegile ba gatelegile bjale my lifestyle e tlo ba as a so in a form of a comedy mara my idea ke gore ke nyako gore ba tswegare ga dikgopolo tsela tša bona tša kgatelelo and then ya ba ka mokgoo le yone ba re go vision active ya ba re e ba moya go tlisang go gyming ha na vision active ke begileng ko yena ne le change room ya banna it was more entertaining than any part of the gym Ke iputša gore go diragalang. no ne re tsheya and the beautiful part is le banna ba fitla ga utlwe mosare ya maone monono go botša ka ena wa re ke re a swena monna re botsa gore segisa ka modishaware it has been my lifestyle all the way. Rodney ke bolela le wena gona bele le nako e leng gore bana ba dikolo ba kudiri le biletse bana ba maramatlou e fela ra akaretša bana ka moka ba e leng gore ba gangwala wena o bile morutwana o e leng gore ge go be o dira grade 4 ka nako ela ya rena e bile form 4 grade 11 form 4 e go paletše maga mmalwa man o bo go diragalang ka baka la gore be se gore a o kgone Rodney ke ka fa e leng gore bana ba bantšha ba palelwe ka baka la go se kgone wena le baka la gago beleng ke kuša gore le psychological issue tše leng gore tša bophelo baka go tloa ka mogae and all the stuff ke tswa mo environmenteng le gore ne ke sa bone gore ke motho a kgonang ne ke bona bena ka ngwana fela and ne ke sa kere tlhotlheletšo upša ne ke khumana kgatelelo so kgatelelo ela e fihlile mo e leng gore no sena ntho ba ka reng lentso la gore o re ngwana gore ke a go lebogiša congratulations a se ntho ne ke tseba ka mogae mara ne ke tseba diphoso tšaka every day ke botša diphoso tšaka so automatically ya fihla mo e leng gore ke a ke thomo di-discovera Mr. Malika ne le teacher wa ka wa economics ara mara bona monna wa feila monna ena ke kušile baka le re o feila ka lebaka mang ka re le nna ke a feila mara le nna ke kušiše le nna ra tshwana nyoko araba mara ko araba ke re le nna ke tsebe ka re ke tlhapile mara he sentše re ngwala di-exam ke a feila second year ke a feila ne se ke le thulusi ko sekolong ebile ba kgotse ba ka rata metlaene ba rotompotsa ra wana a o tshwenye wena e tlo re graduate ko university wena tlo yena o graduate mo sekolong so ya fihla mo e leng gore Mr. Maleka a bolela le nna ga nkatelela an advisor ena le Mr. Peter a mpotsa gore tlogela se o tlogeletse nna ka e bona ka e tlogela mara ke na le phišegelo ya sekolo too much mo pelong gore ke a feila mara go fitlhelelane e ka ba le yona ntho e dirileng gore gona jalo be le kamano yo kgolo le barutwana ko dikolong le ditlhogo tša dikolo ke yona inclusion more closer mo lebakeng leo le gona gore ke ikemišeditše gore ke tlo ba an activist ya go ruta batswadi ka ngwana wa bona go na batswadi ba nang le bana mara ga ba itse bana ba bone ande taba gore o tsebe bana ba gago it's a deliberate exercise o tshwanetse o tepotse it's a full time job ya gore ke nyako o tseba ngwanaka ga ke nyako mo tsebela ke nyako mo tseba and then ke mo tseba ke a tseba gore ke mo godiša bjang ka re ke a mo tseba ka re kone o ba le ngwana mara ka baka la re ga o mo tsebe wa mo tlaiša benna wa robala a tlaišegile e bore like bana ba goreng ba le ba tswa dinyaope boy ngwana o nna na le mekgwa a na le talente
gane jwale re mo change leina re ke Nyaope boy Boy. and a se ka baka la hae ke polelo tša ka mo gae a re se ka ba solang fela re be le nako ya go ba reta a re spende nako re reta ngwana go feta go mosola because the moment re mo tseba re mo reta e re ko botse go ka botsa ngwana wa gago ke le teachere wena o botsa ngwana gago o re setlela ga o selo o no ba ntweng o fela o tlo no ba le pantiti o tlo ya toronkong nna I have to say it in terms based on psychology I have to say it 17 times gore e phumule e one ya gago so e putshore ke bana ba kae ba bolang ke batswadi every day and ke matshwantse a phumule mantswala a mabe a batswadi 17 times and go practically na gona ke bana ba kae ba ba tsebang gore tshwantse ba direng gore ba phumule dilo tse ba banga ba tsebele gore ba thome a ke re tshwantse di phumule ke nna ke motho o mong another voice because that's another voice e mo destroyile another voice tshwantse e tle e a be ka botse o nagana gore ka ba lebaka la gore bana ba bangwe ge le gore ba re Rodney wa tsena ba selo fela wa utswa o no feletsa re ya re ke utswa ke re ba exactly e ba ka mogore gore ke a utswa ke no ba useless then ke end up getting e re ke be useless because khala ba re ke useless now e re ke be useless ke be practical Rodney ke re le ge ke thomo mo ka bolela gore ke tse gore shupa 7 ke nomoro ya gago ya madimabe go ba ya matlhatsena a re bolele ka dikotsi tša difatanaga tše e leng gore letong la gago la bophelo kopane le tsona maga a shupa go be go diragalang ke dilo tse leng gore na kgone go kwešiša mona di a nkgakantšha ka re ya mathomo ne re tlhaso ne re ya sekolong ke lorile yana ke botsa mokgotsi ya ka ke re mona ape be a le mo ke lori re dia accidente mara a ke kana go la ke sa tsebe gore toro e bone e rapediše gore e se ka phethagala ya phethega from the dia tla line by line mara e one e se yang roba tša go sepetlela ka re ne se bile ke na kwane go se ke thomile go joina health and record before vision active physically the muscles tsa they were very strong so ile bese taxi la sne rola ya ba re ke nna ke ntšhamba thoka mo hare ha taxi esne ke bantšha ambulance e tla ke ba tswile bjanong ba ba beile mola ke ba ntšhitše ke nna mara ge ntse go ya e ke ka bosasa teng e swantse ke tsoge ke pala go tsoga bjane mmele wa bolela gore mona gape ke go betse mabane wena wa ignora ebe ke a sepetlela ka nna for close to 5 to 6 days because ne ke go betse mara ka mo gare wa tseba ke tsebore ke kotsi ya bokae ye e leng gore ka gare ga yona o ile rile pele ka gare ga yona mo e leng gore o bile wa bolela montšo gore go bile le motho wa tlhokofetseng mo e leng gore wena go ya ka tumelo ya gago a ke tsebe gore maatla gago a semoya ke a makakang e fela toro ye o e lorile ya tla ya diragala ke lorile Monday